Anya laki din! Si Mang Putan dagiti materyales lakay. Kasaritak nga ro ni pare Marlon. Tarugyan damutan. Una, kasapulak ka talaga ti pangi-display ak kadagiti collection ko. Ilako kundi dado matap numaksayan. Una, napunpunumot ngaminan ti kusina iti kitchenwares. Sayang lang, tasaan mo mat ama usar amin. Isungarod nga ilako lakay. Brand nyo pa ilaang ti dado maditakat. Wan gayam, tulungan nakman kiti amang irwar inton madamdama tapno mapunasan. Kataptapok ngamin ti dado makat. Sapay adda trabahok. Saan pa'y analpaster aramidan me? Di inton bigat langan. Okay ka dila eh? Wan, okay laang. Mabalin pa inton bigat. Saan pa'y matkidi anay patakder ti pangi-display ah? Irwar mong tuman dagiti nakakarton a kitchenwares iti kusina. Ta display inton smang putak lakay. Sa dino ti papanamaya? Mapan ko alaang ti mainayon iti lakok lakay. Wan gayam, at dapat ti ma-deliver inton madamdama. I-receive mo to ah. Nay, pagbalinam sa amot na negosyo. Katwan, ipadas ko man mo ti ag negosyo iti kitchenwares lakay. Kurang mo't ngamin ti collection ko ang ma-display. Ngano nga iti bayad ti deliver da? 9,500 ti parcel ko lakay. Ada ti 10,000 iti drawer. Sige. Kahit, i-receive ko laan? Wan, ngamsakbay nga receive mo. Kitaan pa'y nga umuna no awan abot ti parcel. Tapno makasigurado tayo asaan anakisayan ti parcel ko. Ada pa panakita nanang. Sa dinumag, Iti ayan ni Mari Elvira. apay ijay, anya ti aramidem iti ayan ti kumaray. Mapan ko lang kita ang ti kitchenwares alako na nanang. Ilako na kami ng dagiti collection na. Adda nga rod kwartam nga ibayad mo. Anya kay lakit dimat nanang. Masapul ay ti kwarta. No adda nga iti magustom ijay. Window shopping lang ti aramidak nanang. Sa anak pa'y agumatang, taawan kat nga rod kwarta. Sa di naman ang tinapananday ta asalay, bakay? Iti ayan ti gayum na lakay. Na, anya man ang taramidin na iyay. Ag window shopping ka now. Nakita nga agpaisaw, dagiti pang kusina, alako ni Elvira, itay limabasak iti ayanda. Kinangingina si ka. Ang mga no branded ti daduma. Sigun iti anak ta kat collection kanong amin ni Elvira ti daduma. Ay, wamot piman, bakay. Branyo mo't amay. Isumot lagayam anangina ah. No apay lang, na panisali iyay. Inton madamdama, adan tumanan to utangan na. Kas na ko nakitayan. Ag window shopping laeng kano ti anak ta lakay. Ay, siya pala kumaa, tadi na mapanunot ti umutang manay. Anya ngay mare, adda ka iti napilim? Kwa, Mare. Itay pa aming mingmingam dagiti collection ko mare. Isu na lang ta, awan mo't kwartak, Mare. Window shopping lang, mati ka ba ulak? Ay sige lang mare. Agkita ka kiti ay iti iurnungam. Makita Mare. Nagngingi na matgayam. Talaga akas ta mare. Saan asinsinan dagiti kitchenwares? Natibkar dagita. Madlaw nga rod, Mare. No, andala ang kwartak, gumatang akon. Iurnungam amare. Makitan to, Mare. Bagaan kan tulangan, no adda igatang ko. Ni Mari Sally mo tinasabat ko di tadalan ni Tay Bakay. Dito ka di balay tinagapon na. Wan lakay. Kahit,
Anya nga itimay na imbagakan ka. Imay laang nag-window shopping. Di addaman ng tinakurso na daan na kadagiti lakaw. Addaang ngamawan ka numot ti kwartana. Naimbag man ta saan nga imutang ken ka. Ay nakarik na siguro alakay sa maysa. Addamat ti karatula iti entrance. Naglawa ang no credit. Sigurado nabasa na dayjay. Isu asaanan apinadas ti imutang. Husto Ay sus, nagrigat mo't lang tagpautang ita panahon ba kay? Uwan nga rod lakay, nagrigat ti agsingir. Makapatroma, kan makapadepress pa ikit di ino daduma. Taado dagiti tao adi na ammut agbain. Talaga na puskol ti panagrup-rupa da. Okay, Manang. Bye. Sino jay mawag bakit? Ni Manang Juana lakay. Apay ka daw? Ada man ang parikod ng agasawa? Awan mo't kit day. Inyawag na lang ti kalay sa ti anak na nga inauna. No kasta, mga sawan ni Makaoy. Wun lakay. Tagano nga ay. Taga Bagyo kanumag. Ay kasi nagkaroon Wun, asidaglaeng. Iso ang mapantayo. Sigurado nga ado ti kabagyan amapan. Doble purpose ti kasardan umilang. Reunion mo't laengan dagiti agkakabagyan. Anya nga iti planom sali anak ka. Umatindar ka iti kasarte kasinsin maw. Wan tatang, apay kit din asaan? Anya nga tate regalo tayo kadakwada ay Aywan nga agpaisoan niya. May mayat ko man o adamoy itid tayo arigalaw. Pagpanunutak to noan niya tatang. Kita mataw man iti budget tayo. Amukon tatang. Anya nga ay. Adala ko ni Mari Elvira kitchenwares. Anya nga tano, kitchenwares laang ang ti regalo tayo. Ay na, nangingina nagiti lako na anak ka Ustukit di tapno maragsakan mati kasinsin ko, no saan asinsin ang ti regalo tayo kadakwada. Parikot tayo ti budget. Pangalaan tayo, iti bayad tayo. Anya kay lakit din tatang. Ha? Siya kung ti agdiskarte. Anya ti masapol mo, Marisali? Agkitak man iti regalok iti kasinsin kong agkasar mare. Ay, wala mare. Agpili ka lang dita. Mayat dagita apang regalo. Saan asinsinan? Daytoy mare. Manuti kastoy? Dati price tag na dita mare. 3,500? Wan mare, natibker dayta. Branded pay. Nagninamot mare. Sana mabalin ti dawat mare. Anya, dawatan tilakok mare. Kumaano ipadawat mo mare? Para kumay ti kasinsin kong agkasar. Ay, napasensyakan mare. Ngam saan mabalin? Saan ko nga ipadpadawat tilakok? Unay kan mare. May salaang mat. Dakkel alugik mo't. Ano ipadawat ko lang mare? No kayat mo ito isag 350 lang ang titid ko kan ka mare. Uray saanan mare. Tasaglalakakit din titid mo. Anya lakit din. Saan mo't nga min mabalin nga ipadawat ko? Day ta napilim ta nanginamot day ta mare. Nanginamot at ipuunan na. Para iti kasinsin kong agkalay sa kunakmet mare. Di mo pa'y pagustuhan da tao ma. Ti kunan itatang mo ket napan ka kano nagkita iti irigalom iti kasinsin mo nga agkasar sali anak ka. Wala nang. Napanak iti ayan da Mari Elvira. Ayan nga iti ginatang mo. Awan nanang. Agkita tayo langan iti sabali. Nay, apay ngay. Ado mo ti kitchenwares ala ko ni kumarem. No kasjay lang ti ugalyan na awan latam mo. Mabangkrap to day dya babae. Anya, nay, apay akasta mo tinti ibagbagam. Adda ka diti diyo nagkinaawatan. Basta, jakon kayat ti agsao nanang.
Makapa-stress day amari sali lakay. Abay, kanya tinaramid na kan ka. Imutang manan? Saan mo't kit di ah? No saan nga imutang? Anya nga nga raw. Nag-level up day ako marik lakay. Saanan nga umutang ti paglaingan na? Kahit anya nga raw. Naglaing mo tin nga agdawat. Na, agdawat? Katuan, agasam man, takayat na adawatan ti mat 3-5 alakok. Irigalo na kano iti kasinsin na nga agkasar. So, di mo't lagbain kan. Day tangaron, awan babain na. Isupay kit di ti makaungat, idi saan ko ana pagustuhan, ti kayat na. Naimbag ko ma, no sag 350 laang ti dawdawatan na. Ngam saan mat, tanangina mat, ti kayat na. Nakararte, makapadismayakit di iso adjakon inikan. Umayak man, Elvira. Anyat masapol yun, Ana Luisa. At dalaang kayat ko amaamuan balasang ko. Anya day tanana. Anya ti di yun nagkinaawatan iti anak ko, aya. Apay anapudot launay ti daranaken ka. Jay kitchenwares adawdawatan na, nana. Dawdawatan na. Wan ngamjak pinagustuhan ti kayat na ngamin, tay nanginamot. Kayat na adawatan. Ti kunakan ko na, ikak iti libre ngam tay sag 350 laang kuma. Talibre mat. Ngam di namot kayat na. Makaungot pa'y kit di. Ay naglukon. Iti anya ngamin agapo adawaten na dagiti lakaw. Malugi ka mutan Day tati di na maawatan, nana. Kumusta ngay? Anya timbangan ni Elvira kayong kabagay. Anya kano ti di na nagkinaawatan iti anak ta. Apay na po ti daran ni Saliking kuana. Kayat na adawaten ti lako ni Elvira. Ngam saan pinagustuhan ti kumarin Anya manan ti dawdawatan na ya. Tinangi na alako ni Elvira. Ay, naglukom. Dawatin na tilako ti kumari na. Daita nga road lakay. Amuna mo't alako dagijay. Numno apay kayat na pailaang adawatan. Ay, agar-aramid day tataaw. Anya nga timbagan ni Elvira king kuana. Kayat kano ni Elvira nga ikan. Iso na lang tatay tag 350. Ang aginarti kano ti anak ta. Aginarte pa lang. Katiso lang nga roon ang dawdawat. Naku nampay lakay. Ay, jak amoy ti daita nga anak ta. Sabali mo ti ugali na. Ay, pagbaga amang kidi ba kay? Marwabag! Napudot ti daram ken Elvira, ket basol mo matgayam piman, no apay adi kay nagkinaawatan. Anya man day tabasol ko, nanang. Apay ngamen adawatem tilako na. Anya? Anya kalakit din ay anak ko. Agin didiam mo kapailaang dita. Kasanumat anamuan nyo ti may papan iti day tabanag, nanang. Nagpulong day dya babae kada kayo? Saan ang nagpulong ni Elvira kanyak? Siyak tinapan nagsaludsod kan kwa na. Saan mo't ngamin amabalin adawatem tilako na? Nunangina ti presyo, kayat asawon day ta, dakkel mo ti puunan. Mayat nga ron ti kasjay, nanang. Ikanak iti saglala ka at kitchenwares, kat imbagak mat apang regalo ko ma. Di ka pa'y agyaman ta ikan na ka. Una, antay lokal mo ta saglala ka. Ay unay ka na anak ko. Si kalangaruden ti maikan, si kapay ti kasta. Anya lakit din ti ugali akasta. Makapaasarmat ni nanang tatang. Gusto lang, tinbaga ni nanang mo itaya. Takanunungan nyo pa ilaang. Nangag ko, ti saritaan niyaw, kani nanang mau. Kan naglawag, asi ka ti kamali, anak kao. Anya nga ron ti kayat yung nga irigalo tayo iti kasinsin kaw. Jay sag ti 350. Ti isyo di taoy, kat ti panagdawat mo. No kayak mo, ti mangta di tinangina regalo iti kasinsin mo agkasar, ay ka makipurtiya ka Tapno day gatang mau. Saan kat aday tagdaw-dawat lang ta mo ba nakaw?
Ay na, nakababay mo itigayim mo Ay, nalaing agdiskartay. Jak amon. Ano siyak ti sika? Ay, agpakumbaba ka anak kao. Sika, dayan ti parikaut. Sala nga napagustuhan ti kayat mo, kastakan. Ay, laglagi pa man kao. Awan ti librita, apanawag. Ay, Nasa apa ka mo't anak ko? Mapanak makipurdiya, nanang. Ijay. Itayan naman ang Shane. Itaman pa'y anapanunot mo ti makipurdiya. Ano usak tapno adda igatang ko iti regalok iti agkasar akasinsin ko. Kasta no kayat mo ti mangted iti regalo, agtrabaho ka. Saan kat aday taagdaw-dawat kay ti sabali at tao. Wen nanang, amok daytan. Saan ang masapol nga ulit-ulitan niyo? Anya ti umay mo ipagasali. Gumatangak iti kitchenware nga irigalok iti kasinsin ko intun Lunes, mare. Anya a kitchenware. Tay 3,500, mare. Tay daw-dawatak kan ka ide. Ay, saan ang mabalin ti utang, mare? Anya, kalakit din, mare. Saan ko nga utangan, anya? Sigurado ka? Wan. Ada kwartak, mare. Kita ang tiwalit ko. Sagsasangaribo mo't, mare. Nangalaam nga iti dayta. Siyempre, nakipurdiya ak, mare. Tangdan ko ang nagruot ken nagmula ti kwarta makitkitam. Nakababay nga agpaisuken ka no dawatag ti regalo. Kastaman ti kayat ko kan kamare. Pasensya kan itinaysawang ko ken kay di mare. Kamalik day jay. Sa anak agpampanunot. Okay lang, mare. At least, naka-amiris kan. Wana, tapagtultulungan dakmat abagbagaan dananang kentatang ijabalay. Agpili ka nga rodan, mare. Anya akulay ti kayat mo. At damot lang ti paper bag ko ditoy. Ison ti pangikargaam, tapno day talaang mangyawat iti kasinsin mo ti aramidam into no Lunes, mare. Ay, anya laki, daig. No, saan na napagustuhan ti kayat mo? Di ka maupay iti gayem mo. Panunutan mo ti pada mataaw. Laglagi pa, nagpapada tayo lang agdiskartay. Tapno agprogreso ti biyag tayo. Anya laki, daig. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mare, adala ko nga mangga? Hay, unay kan mare. Siguro, no ulag na ita, tinukaw na kan salbag. Anya? Day tama ni neta. Sangsangwam day talako ka mangga. Anya lagi din. Ayun! Jakmot lang napansinan. Una yan? Sus! Kaslamat amin alina o day tarupam. Ngam saan mo bailaan nakita da kita nagdadakal amangga dita sangom. No niya loonay ayat ipampanunutam. Si kakit dimot. Nagadumanan ana ibagam si kabakla. Mala, mano a kilo ayat ikatangam? Mano ti per kilo aya? Ay, 45 lang, mare. Ala, ilakwan nak iti may sa kilo, mare. Makapangpanganak at talaga iti mangga. Okay, mabidlang, mare. Dagita nagbubukol nga imot mo, mare. Ha? Ay, kumare. Mangga daytoy. Makapangpanganak nga minunay iso anapanak gimatang inja ni baklita. Ay, kasta ka de? Rabrabi imot amangan ka iti mangga, mare. Kat, saan mat ajay oras ti mangan? Si kamat. Si kang mare, papanam.
Ay, may sublatak man ang mapan tersena ni Baklita, mare. Inakman gumatang iti si daan me. Ay, katwa na. Barang saan pa yan nagsara? Ala, mapan ka nga rudan, mare. Barang nakalukat pa eh. Nasabat ko ni Brenda, mare. At damot imot na amangga. Ha? Ay, wan mare. Dito ay tinagatangan na. Kasta ka di? Ay, una yun day a babae. Rabi nga manganti mangga. Siguro, masikog day jay. Ang mga nuagin inaw kit din. Ha? Siga kit di mat mare. Kasano ko mga aginaw kat awan mat asawa na. Oho, awan asawa na. Adumot ti tricycle driver amang itultulod ken kwa na ijabalay na. Oh. Anya tamu tayo ngay. No, damot aramidan da milagraw. What? Oy, nag-advance mat una yan dahil panunod mo, Maritonya? Ay na, ibagbagak la ang tipod no, maray. Amok ti mapaspasamak iti biyag na day ja, Brenda. Awan asawa na, ngam adaw ti lalaki na. Iyus, Anya? iso nga amok, masikog day jay. Agasam man, kundi gatang iti mangga kanen na kanumot kit rumabiin. Amok, agin inaw ti sayat a babae. Anya lakit din. Ay, salbag ti amin na salbag. Nung nangalalaan na nga tati kasta nga imbaganakan ka, ha? Ay, amo mata ni Tonya. Amin na makita na agad adamadi aka ipapanan na. Ay, una yan. Gapula ang tanakita na anak kay iti mangga, ibaganan nga agninawak ka, no? Wan mare, iso timbaga na, iti simublat kan ka nga imay gimatang. Anya lakit din. Apay, saan ang mabalin ang makapangpanganak lang iti mangga? Iso nga imayak gimatang? Diyak manamugan ko ana. O, kisti saba. Tay baga na pa'y kan kang alo ti lalaki at tricycle driver amang itultulod kanyak ijebalay? Ti awanan ba'y na babae? Gimatal ti dakulap ko iti rayta nga imbaga mare. Matungpak day ja iti left and right kunak tumat. Ala tumpaam. Maruwam a babae. Day tati parakan ka. Anay ko, apay atinong panak matlatan si ka, Brenda. Apay, saan ka nga aware nga adatrasom kanyak? Labi-damat. Maminsan pa'y, lablabidam ko ng pailang, ha? Ne, apay nga atong pa, kamatan atong pa. Anya nagitinapan mo imbagbagay yung tersena ni Bakla. Alaman, ibagam man dito isang wanak ita. Anya? Gapulang iti mangga napan ko ginatang, napan mo matin imbagbagang agninawakon. Kantidakas na pa eh, nakunam ka no anagado ti tricycle driver amang itultulod kanyak ijabalay. Malamang, iso din nakasikog kanyak, kasta ka di? Ha? Maminsan pa Day, tati maganap mo salbag ka. Awanan ka itibain. Amin matan kat ikam itidakas akay papanan na. Maminsan pa ito niya. Maminsan pa ya, salbag ka. Ay, naapaw. Una yun dahi kulay ti rupam si katunya. Kasla na luom nga star apple. Sumardan ka si Kabaldo. Di nakbisita na karkaraw. Tama nga no si kati pagdasalan ti pungtot ko iti deja, Brenda. Oh, si kapay lang ti daganas na nga agsaw iti kasta. Anya? Nagkunangamin ken ka at tila mapan mo ibagbaga iti tersena ni Bakla. Anya nga ita, tinungpa na kalangarod iti kap na kam atong pa. Sumardan ka kunak. Ne, dayta ngamin ti paglayngam. Amin na makitam, dakas ti kay papanan na. Ulitam to pa, tapno tungpaan da kan tumanan. Anya? Tapno maimyun dayta rupam iti tungpa nga awan patinggana. Anya lakit din.
Ay, naapo. Gusto lang unay na itangay naramid mo ken kuha na, mare. Ay, wan mare. Maminsan pa'y talaga ang mapanak istoryahan iti awan kinapudno na. Saan lang atong pati paraman ko kan na. Ay, bilibak mata talaga iti kinaturad mo, mare. Agasam man, tawan pa nagduwado ang anapan ng tungpakan kuha na. Ay, marurodak man iti tattao akas kan na. Saan mat nga anuan? Ngam amin ang makita na, ikan na iti kaipapanan. Asino kumangay, ti saan ang maibabay ni iti kasday nga aramid na. Sa bagay matket ni, Awanan ba inday di aton niya? Ure man no aglinipat kami kumari no kasday mutlaang ti ugali na. No awan kumarik awan laang. Anya lakit din. Kat, saan na kumamat ang raman mare, unay kan? Ag kumari talatamat unay yan? Sino ngay mat dyan nakita kakakuyog mo ang nagpalaod idikalman, mare? Sino ang lalaki ti bagbagam, mare? Di ka man agin didi nga awan mo, Marilisa. Anya? Kano na palabas kayo idikalman, nagkuyog kayo. Panagkunak ni pare kulas dayjay. Uwan, mare. Naira na ngamin nga adamapan ko alaan ijay laod idikalman. Kat nagrana kami mat ijay kalsada, ay kat nagkuyog kami Amo, mare, ti kuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog ako nada. Anya? Ay, sika talaga, mare. Amumot nga adda asawak. Kan maysa, si aasawa mat ni pare kulas. Amom itapanawan, adaman asawa wunno awan. No ti panagkunam kat adda something mi kin ni pare kulas, nagbidot ka, mare. Nagrana kami laeng, day talaeng, anya lakit din. Apay, mare? Saan ka kadipay? Anagnagkam, hindi pa nang tungpa ni Mari Brenda kan ka? Katpudno matibagbagakan ka, mare. What? Nakita ti dua amatak ti panagkuyog da kin Nicolas. Agos man ta nag-sweet da pa ya magmag na iji kalsada. Anya? Iso apatsyag. At da saan anasayat ngar aramiden da. Agos man nagragsak da magmag na iji kalsada. Ay, siga talaga, mare. Amin mata na makita kat kami ti kaipapanan na. Naimbag kumaa, no nasaya at akaipapanan, ngam saan man. Ay na, mare. Saan ko nga ibaga, no saan anakita ti dua amatak kunak tumat. Ala, andaken ka day tamare, ngam no siya. Saan ko apat dyan, ti bagbagang? Ay, salbagket di day di atarabitab a babae. Saan lagaya masisyak tinang ibagaan na, mare? Uray dahanagan Luisa ijay daya na panamadlaing bagbaga nga adda kanulimed a relasyon yo ken Nicolas. Una yun aton niya day jay. Ay, jak amuno anyat maaramidak numakitak ti panagrup-rupa na. Amom, ni Mari Brenda, saan na nagpangadua na panayay balayda na panatinong padagos? Gapumadlang iti sana budno alablabiden na. Payman day a babae. Anya lakit din. Kasanon no makadanon day ta adamag kinilakay ko. Sapay managimon ta asawak. Anya laangan nga iti maibagana. Ay, wan nga agpaisoan niya. Sigurado nga aga pa kami nga agasawa no kastoy laang. Mala, mapan kay di balay damare. Kasarita man na imbag. Wan mare, talagang aramidak day ta. Saan laang apan nakisarita. Talaga ang matungtakan maisagunot ko day jay. Anay ko! Nagawan abain mo?
Mangdadaal ka moten iti relasyon ti agasawa iti kastang aramidam. Apay ngay atinong panak matlatan, Lisa. Talaga adamagam pay laeng no apay atinumpa ka. May sapay. Hoy! Anya ka din ti araramidam. Salpag ka. Di mo orayan ang mangirwarak iti pangpang urgukin ka. Anyat napan mo imbagbaga iti kaaruba nga dalimad a relasyon mi kin Nicolas, ha? Apay, napanaknakam? Nakitam laeng anagkuyog kami. Tilamad tan tinapam mo imbagbaga iti tattao. Anya? Anay! Salbag kakit di. Kasanon numaamuan ti asawak day ta anapan mo imbagbaga? Ken ti asawa Nicolas? Ad ebidensyam, ha? Kwa? Awanan kay tibain. No dumanon day takin nila kay ko. Idarum ka kunak tumat. Nakitam lang ang anagkuyog kami. Tila-tilan tinapan mo imbagbagay ti tattao. Di pa'y lagdiwig day tangiwat mo. Makapapungtot ka. Ay, tinumpak iti nagsasaro no. Anya? Kit nan ano ngayon tiro pa na? Bibiyang ko kumaitiro pa na. Tinapatag kanya. Natumpak iti namitlo. Ay, una yun bakit? Kaasi mo tiro pa na no kasta. Sapay rapas si dakulam mo. Sa anak anaasikan ko na lakay. Pulos sa anak anakarik na iti asi. Ha? Talaga apong tot tinagari iti bagik. Ay, yan laki din aya. Maminsan pa'y nga damangag ko asayang gusang na day ti ababay. Talaga asaan lang atong pati iparaman ko kankwana. Bakit? Nagalas ti ugali na day ti ababay. Isun sa lang ti tao anay parso akas jay ti ugali na. Makapangaryat! Anya lakit din! Nay, lana mat day pulpulagid mo di tarupam, Tonya. Agtal na ka. Apay, nasaniitan day tarupam. Gapo iti tungpa nga awan patinggana. Anya? Naimbag man tauray namin anuda atong paang day tarupam. Kat saan kalata ang mapukpukawan iti namnama amang ipapaan iti bambanag nga imposible ang mapasamak? Tikunak, sumardeng ka. Tamangan no si kamat itong paang. Aha! Di ka pa ilang amin baliwan day tanga ugalim. Apay, manupay ayati masapol amang tungpakan ka, sakbay nga agbadbaliw ka. Anya? Ay, na-immune na talaga day tarupam iti katutungpa. Ay, Kita man, saan pa yan at tumalab day talanang ikabkabil mo di tarupam? Ho? Kasla nakatres pa'y laang ti ima ni Lisa dita. Ha! Anya lakit day. Ay, naabaw! Kung laki din no asino kan. Si kamagayam to niya. Ay, si kamat Cardo. Kas ba al-alya ti panangkitam kanyak, takas tao na yapan nakakigtot mo. kas kamo lamang gagamutan iti kasta lang Anya? Day tagayam ti bagbagada tinungpa ni Brenda kun Lisa niya. Ay, unay mo ngaminan ti pamayam ka nagiti makitkita mi ti aglawlaw. Amin mo ten kay ikam iti sabali kay papanan. Apay, adaam mom aya itinapasamak si Kakardaw, takas ti bagbagam kanyak. Alaman, Amo ka. Alangan mo asang nga ibagat ti asawa kanya. Ay, sa hosto niya. anya? Nimbaglangan na. Tasanak adagos anamati iti napan mo imbagbagay ti tattao. Nga dalimod a relasyon da kulas kun ti asawa. Ay, salbag ka. Baliwam na itang ugalay. Tani, kaasi mo day tarupa mamatungtong pa. Gapulangit iti kinatarabitab mo. Nyalaki day. Oh, nakita man nanda ito imot ko apinyak ng orange. Ha? Ang mga no ibagamanan nga ginawak iso aging matang iti kastoy. Ibagam lang, tapno itapay lang luguban kan. Ay, si kakit dimot mare, awan mati bagbaga. Anyat amok, no plan-plan wamanan ang mapan ibagay iti tattao nga agninawak. Iso aging matak iti pinya nga urerabiin. Ha? Amok ti ugalim kat.
Amin ang makitam kat ikam iti dakas aka ipapanan na. Ibabain mo matitao gapo iti kas nga aramid mo. Kwa, pasensya ka kuman, Mare. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Ay, nasaya at no pudno na itaga imbaga mare. Tungpaan ka kumankat. Yay uray la ag-black na itarupam. Makapakay blood ka, babae. Ditakan! Nakita da kami itay ang nagkuyog kini Berting. Taintulod na tiginatang ko a feeds ijay balay. Ha? Ang mga no ibagam manan nga dalimod a relasyon mi. Ibagam itan no kasta ti tumartaray di ta panunot mo. Takulaya kunday tarupam. Ha? Pakitaan ka manan iti istar ko naktuman. Kwa, saan, Mare? Si kakit di man. Anya? Ikarek, saanan ang maulit pa'y ti inaramid ko, idi ka na kayo ka ni Pare Kulas. Aklo na ka naglablaba sa kunay. Nasaya at kit di ata na amiris mo dayta. Salbag ka. Ay, pakawanan na ko, Mare. Promise, saanan ang maulit kunakmanan. Rumbang lang makadadaal iti biyag ti agasawa dagitang aramidam. Uray awan kinapudno kan pamaneknek mo. Nagturod ka amapan mangibagbagay ti tattao. Salbag ka. Kas iti nakunak, saanan ang maulit, Mare. Nasakitan da ito'y rupak, iti tungpang awan patinggana. Gusto lang. Barang agnakam ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danom amainom lando. Ay na, si kamot Sandra. Baong ka baon. Anya? Nagsakit itul-tul ka. Si ka, baong ka baon, no? Anya? Mabalimasi kan, ti mapanagsak daw. Ibaon nakpailang, nagsakit nga rin itul-tul ka. Ano tayo? Nasakit ti tel mo, when no? Day tati sakit mo. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo, no ibaon ka. Salbag ka kitde. Unay mo dato eh. Nasakit mo nga rin na talaga itul-tul ka. Bakit? Anya lakit din ti kasta pa nagras-rason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Ya? Inton kwan pumayso lang arod asumakit day tatel mo takitaan. Nagado ka nga. Apingin, Mare. Si kamot ang tiyo may nagsakdo iti naman nyo. Ha? Ayuwan, Mare. Apay nila kay mo ngamin ngay. Iso kumaati umay nagsakdo mo. Nyalaki din. Ay na, saanan, Mare? Makapapungtot kan sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon kan kwa na. Ha? Aday jay balay. Nagmayat ti panagululdag na, kabayatan ti panagbuybuya na ititibay. Anya? Ay una yan ni Pari Lando. Nasakit ka no ti tel na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pangibaonak kan kwa na. Amang ano nasakit mo ta talaga, Mare? Ay sus, patsyam day jay. Pambar na lang, Mare. Anya lakit din. Kas jay nilan daw. No maabak day jay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak aluto iti pangrabi ime. Tawan dano mapagluto. Daytoy pa'y la sinakdok ti usaral. Hindi pa ilang kas ti ugali ni Pari Lando bakal. Sa bagay mat kiti ah. No adda pagsugal na, maya tirik na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit ka no ti bagbagi na.
Di lamaasyan kinibakit na. Ni Mari Sandra pa inti agsakdo para kadakwada. Anya serbi na nga asawa lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra. No sa bali nga asawa laeng akit sus mga no isublidan itinaganak na. Ay wana, iso abilibak at talaga kini Mari tan anusan nalata nila kay na nga uray kasjay na. Anusan na laeng ipagpagapu na iti anak da. Ay ngam no siguro awan anak da. Anjak lamawn. Ang mga no idi pa ilang insublidan ni parilan daw. Anya laki daing. Ay, si Kamot Lando, kasla saan ka amasyan iti asawam? Apay manin, ayan nanang. Anyaya manin ti basol ka. Kasla mo lada kasi di pa nagkikita yung kanya yo. Saan akasta, ngumsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agasaman, kasla isupay kit din ti lalaki kada kayo nga agasawa. Ha? Isu amin ti mangar aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Nyalaki, nasakibang nga ti tel-tel ko. Apay, ano ni man? Ti kunam kit day, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, isu atila ipampambar mo. Agbain kamot basit iti asawam. Ultimo mutin panagsak daw, kat isu pa yun tagsak daw. Anya lakit day. Inanang Mike. Di kalagbain iti tattao ang makakitkit akin ni bakit mo. No sabali la siguro tinaasawam, idi pailaang insubli dahan. Anya laki din. Kanayon kumagtabagbagaan ni Lando nga anak ko, manong tiryong, ngamay na, awan lata. Ti pala makarik na ti bain ti awanan bain nga anak mau. E di na minsan ngay may dito'y balay. Binagbaga ngam. Diyak mo no dengdenggen na nga tawon no saan. Nakababay ni ti asawa na. Naimbag pa'y kedi tabaan anusan ni Sandra ti kasjay nga ugali na. Day tangaro ti bagbagakan kwa na. Ang awan lata. Nakaro ti kinasadot na ti nga anak mau. Jakla mau no asino ti imalaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laeng ti ugali na. Ni bakit na pa yun ti makitangtangdan. Isupay ti agasikaso ti balay da no kas ti asumangpet iti balam. Ay. Ngam nilan daw. At dalang iti balay da. Nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuybuya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel-tel na. Ay, nagadungaraw da rason na. Rason asan matapod no. Intun kwan. Ay pumay sulakit nga raw. Anya lakit day nilandaw. Intun bigat ipanagmula ni Tata Pedring iji bangkag na paray. Amangan no kayat mo ti umay. Ha? Ay, kwaparay. Saan? O, agsakit nga min ti tel-tel ko itong bigat. Anya? Ay, say, nasakit ti tel-tel ko ita ko nakumparay. O. Ay, sika talaga pare lang daw. Ipadlaw mo launay apambar mo lang amin dagiti rason mo. Si kaki di mo, sa makasta paray. O. Anya kitag sakit ti tel-tel mo intun bigat. Ay nagalasain. Timang ka na kinasadot day ta paray. Naikalis lang ti dila mo, paray. Ha? Ang lalaki. Jaklaan mo paray. Kaslaawan sir-sirbim akasarsarita. Ha? Nagalas matin apa nagrasarason na dahi a tao? Nagalasa talaga. Awan sir-sirbin akasarsarita. Kadbay amon no saan na akay ti umay makitang daninton bigat? Aywan bakit? Narigat mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat ti agtrabaho. Ang mga no agsakit ang makitangdan. Ay salbag a kinasadot dayta. Ay, dilagbain dahi alando. Di na kaya ti agtrabaho. Kanayon na arason ti panagsakit kano ti tel-tel na. Bay amon lakay. Saan nga iso ti paka-stressam?
Sandanan, agkad-kad ka. Sana mga nawan tiriri na. Kadakaririn na may niya lagi din ayaway. Anya? Nasakingar mo tital-til ko bakit? Ay, jak amo no pudno, day tangay bagbaga mo no saan. Salbagkit day. Anya? Awan lakit na sakit titul-tul, nasakit titul-tul. No agsakit tula ang agpaiso day tatul-tul mo, jak lamon. Nita, kasla iruruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka kay Roman? Ngam kaslakastan ah. Anya lakit din. Ay na, Sandra balasang ko. Pagyamanak launay, tauray kasjay nilandong anak ko. Katmaan anusam latta. Nanang. Kanayon kumot abagaan, kan palagipan, noong umay ijay balay. Ngam awan latta mo. Awan latta nanang. Adalat ta ijabalay. Mayati pa nagululdag na, kabayatan ti pa nagbuybuya na ititibay. Ay, una yan ti anak ko ay Jak amo no anya nga taya tinasken nga aramidag, tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nanang. Mariribukan akmat no anya nga tati aramidag kan kwa na. Isi na maun, bareng iso ti pagnakman na. Ah? Anya? Wan, isi na maun. No iso ti wagas, tapno agbalbalaw. Apay kiday, anya laki din na yan. Bakit, nasaya ta si Mang Pagkaan. Ah, apay akas tati lang nga manakaida dita sofa. Bakit, pangasim man, ipanak ija ospital. Nayan na yung pangasim. Ah? Pangasim saan nga ngangaw na ito. Saan ako nakundi sakit, puno na itumuyang. Anya? Nasakit na talaga titel-tel ko, bakit? Ay, marikata nakpay nga umangay. Nagpuno titel-tel ko. Ay, nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlangan ti kanayo na pambarmaw. Ay, di kakit di mo sanda. Apay kas tamot ti bagbakam. Kasla sa anak mo tin nga isakit nga asawam. Ay, pangasim gumamot tin. Madya talaga tirik na. Ay. Anya, impanda ni Pari Lando ija ospital bakay. Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit dimot. Ay, labid. Kat kunak ano natuluyan ay. Pimayson ti sakit ti tel-tel nga ibagbagana. Ay, sus. Wan ka no, mat. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanan akong kundit? Anya? Ay, jak amo, iti dadya akong parem. Ay, talaga nga agsakit ti tel-tel na. Taadalaang met ija unag ti balay da amangan maturog ti obrana. Papananangay. Sa bagay matkit di Ay, aghay bladen ti luko. Pambartumet ti kanayon nga aramidan na. Anya nga ita, aghay blad lang raw. Anya laki ding. O, anya italan daw. Na ospital ka, gapulang iti kinapambar, kinasadot, ken kundi sakit arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo nga irason ana sakit titel-tel mo. Anya ngay, pimayso lang araw. Anya? Mayat, ti agmalmalaman na kaida. Mangmangan latan ken agsidsida iti taba. Ay, saan na maulit pa bakit? Promise. Ay, trabaho ka. Oho, jaklapat yun dayta. Mamati aktulaang no agtrabaho kan, salbag ka. Kaya ala. Gusto ko mamit din. Bakit? Nagbalbaliw akong kung lang arunan. Agbalbaliw tarupang, anya lakit din. Anya nga pare, naimbagan. Ha? Ay, umparay. Apa nga kakatawa ka mga mang damdamag ngay mo.
Nimbaga ko no. Wana, takanayon mo met ngamin nga irason ana sakit ti teltel mo, nga uray sa anapod no. Anya nga ita, o pimaysaw. Ay, saan na maulit pa'y paray. Aha, patsumay. Agbalbaliwa ka. Lalaka mo ti mahiblad. Kapoy tagmalmala mapanagululag. Oh. Kay, isumo ti nakairuaman ti bagim. Ti agid-id ang agmalmalam. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabaawat-wat kas kada iga daw anya lagi din. Idila day jay aparay. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho akam. Nagling ta mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagang pare. Agtrabaho ka ngamin Nang runak at pamilyado ka a tao. Sana mabalin ti kasta akong di sakit ka. At da pamilyam apakanam. Saan lang ani bakit mo ti agtrabaho? Nay, itaman pa yan nasabat ka. Akong di bagkat ka iti gabyon ken pala si Kalandong. Nang kalmat. Aba, mababan ka na bangkag mo? Siguro, napabot ngan ka amatayan niya. Isu akong di trabaho kabatay. Ang kal. Saan ka na kundi sakit ita? Tanapadasa mo tina ospital, gapo iti sakit ti teltel mo. Salbag ka. Ay, idilang na dyan kal. San itan? Nyalaki iti. Nahaw. Sa kalagay magnakam, no dadanikan nga ag high blood. Ay, unay na itan nga ugalim. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabahaw para iti pamilyayaw? Sika, ada ka lagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ada sakit ti teltel mo. Ang kal. Nandiyan ay ita, pimay sulang araw. Promise ang kal. Saan na maulay? Ay, rumbang lang. Agtrabaho ka tapno aglingat ka. Tapno saan na sumakit na itatel-tel mo. Gapo, ititaba. Yunay day nga aramid mo si Kalando. Apay ayaman na nanang. Bigbigat sa nga sa audio. Masapul gayam amapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Mapalit na nga. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit ti teltel mo. Aging gaita, adda kalat ta ijay unag ti balayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ay, nyalaki din ayaman nanang. Gusto ko mamutin na. Makikita yung lang aruro nga inaldawa ka mapapanayay. Bangkag sa okay pala sa umat. Una mo. Napabutngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho ka matan salbag. No idi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat kuma. Nanang. Mabutang ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain. Salbang kiniti kastoy. Oh, apay nga agong unget ka nagawid lang daw. Kasanumang kaming ka. Amin mo lang na masabak ko. Nagalas ti bagbakala. Ha? Nasabak ko ni nanang. Unay mo di jay. Nasabak ko ni angkal. Kastoy kasjay. Kaskada salag. Trabaho ta. Napabungan na matay. Kung kurala. Unay mo. Iso ti bagbakala. Anya laki dingay. Nay, apay ama kaunget ka kapudno man. Oh. Si kapay lang ti daganas na nga agunget. Ti kunam kiday, napaisuan ka, iso akas tat ibagbagam. Anya. May samit to. Kapudno mga men. No saan ka pa yan na ospital, gapo iti panagsakit ti teltel mo. Ay awan panggap mo nga agtrabaho. Salbag ka kiday. Nya. Sa itakas tat ibagbagadakin ka, makaunget ka. Siyak ti makaunget, durabang ka kidin, nay. Ay, sana makahit. Sana. Sana kung nga kung white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka.
Siya mat di makaunta kita ama. Day ti maganap mo, hindi kinasadot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.